Block 1, Block 2 yang disputed with. Timar tak kada banong ba. Bakila don ki bala haul pas Assam. Kamlong ka badai. Kamlong ka badai banong ba. Kidai disputed kamlong na hap Assam. But he house nem kan dai spa san kuwei. Nak monta ka administrative convenience. Nomor ba ka Giant Hills. Ka Jingai. Atau kupor. Banwan selu Shillong. Hakaba udisi udon sini. Kupor. Udisi udon sini. Udisi kamun. Udisi juga Assam. Bukan Shillong. Te tu kupor. Kita pergi Jaka, kita bahas blok 1, blok 2. Kita hamjan sa Assam. Telara iki for administrative convenience. But you like nak minta ki kam office kam sign code. Lene kino ki jingdon kam. Makin late no sya. Tai sipo mikir hills. Sa Assam. Nampak bakal jengak kijan satu, berkijengah sini. Nampak ikan berit benuan Shillong. Tang dah tak tahu. Teh apa lara nak bentak administrative convenience. Bentak apa beralong convenience sini teh. Mah. Kamu tak Melayu adalah kejong kejelah. Teh dia kata ke? Kai ke bakile Assam santuai. Nanti penbenyo. Penbenyo. Nomor ki dulir ki kot kislah berkhot kidan. Tentang dah hapet bahaya kini ki. Kanum long kepada iman ong kumta. Kalau kau baklas pun, dah ngimpet je ke. Go back to, the history. Hapet bahaya kini ki. Kan syong sibun lagi yang penbet. Apa ding berarti lagi jelah. Te la gairap lele ka sarkar India ru kanang bahi agi por mensyua kumta ka Chandrachud Committee 1987 85 kana spa propusan latung da ka jingrap jong sarkar India te mentaru ka blessing jong ka central government kan yarap te ngasyu ajimut ngala keren ka dorbar yung district council ngajimut lai sautuli kiman kawai kamat kalong go into the history ma page history haba pinyo yaki dokument ru kidulir kabar pinpen hakini ki Jaka kiba long disputed mano basyong hakita ki por but mano basyong menta nado kita ki por mano bodan nado menta mano bodan teka balai kalong pet lara kita ki senong kiba kibun sibu kibri jungi kiba syong haga khendo disputed kabodan ha border namar ba kidon kibri jungi kibabun te ya kita khendo haba gila settle nado kita ki por munta ora la shani lara don pat kibri jung Assam kibala syong nado kita ki sistem mensyua nado pasang te kumya kata ru to pun phaja Assam da ka jir thuji mun kawai ba kalong ba halor jong kini kita ki light li south li ki mat ki bangak dau ki nongrim ki principles ki guiding principles tekilar wan le akum ne ese kindon pat ki benta ki ba kum ya kata ka balai ka bangong yimtan ikaw kamat ka balai pe no
Na kata ka spirit of give and take. Rai halor jong ka historical facts as they were. Rai halor jong ki dulir. Rai halor jong ki mam. Bat ka balai ka tu mo ai pimentan. Mano ba syong na do men masdang hadu mentah. Ki syong ki Assam, ki beri jong Assam, dan ki syong ki beri jongi. In the spirit of give and take, saya pandai. Na kaliang jong ka Assam ru, namar ba ka yo le don bor. Ki yo kabu, ki sim kabu. Ki turu ki sim kabu. Ki ni ki jongi paru. Suki. Kim budien ha karukom ba. Le si sen le pun kut. Kamat simpor si senam, kamat simpor arsenam, kamat simpor lai senam. Le si sen le. Budien. Haban takut. Kamat ne arsenam mo le arsenam. Tama pun kut. Mdei ben chule tangkat bandam. Kut no. Ja no. Wasam po nang tur. Pinle le si kani kathan. Mau hati mentah. Pinle si kani kathan. Umroi mentah. Ki Jaka ki badon ki Meghalaya ka don mensua ha kita ki Jaka ki pulit kira sabuda mentah pulit ulawan jong ka Assam ka pulis outpost jong ka Meghalaya ka don sabuda mensua mentah wan ka pulis outpost jong ka Assam kayak gini kila yu gini sarkar melikim kedo kita ki bro but bon ki snong ki ba hab umroi konferensi lara iki ha kani arajar khalai delimitation of fresh conferences lara iki sha mauti kita kisnong unta ki babun kila sedang menpoi Assam ki bajudan umrai ka umrai ka disputed se perkara fikum kita ketengah i bakadon ka jing trot nak sarkar jung itu bat nang tai par ka Assam te katur ka sim ka bukan kini ilong ki tadam ki ben pej benia kan ni